uthi ke mntakamama yeah usuyasala umbuzo ukuthi umkhulu wayebonile awunje uwelile bese mdala uwelile ngiculu utata wangisho esemdala uwelile uqalile ke angisho ukuthi uwelile ukhulumisa indaba alright angiqhubeke mfowethu kodwa ngila ekuthenini lama khehla ayengathathanga ubuhle yeah kodwa ayethathe umama ozokwakhalela ekhaya yes ngoba bafowethu indoda yebo ingaba umelusi wekhaya kodwa umuntu wakhe ekhaya umuntu wesifazane mfowethu uma nginothulani futhi nguthathe ngunikezele umama abone ukuthi lothulani uzolukakha kanjani ekhaya angisho ukuthi asidizeni kodwa ngila ngifuna ukukwenzela nje nasisibonelo mina ugogo lapha ekhaya mangizwa ihistory beyisho beyichaza lensizwa yakathwala yabona intombi kaNkosi yathanda kwenzeka ukuthi isibone le ntombi yakwaNkosi yathanda baze baba nesivumelane sokuhlalisana bazalisana wakwazi ugogo ukwazi ukuthi athi ekugcineni kwakho konke njengoba ngihleli kulomuzi wakathwala angisiyo wala kathwala mina ngowakaNkosi lokho okusho ukuthi lo ongilandile emzini wakaNkosi wathi asokwa umuzi wakathwala kufanele ukuthi ekugcineni ahamba yokwenza okulungile kuphi kwaNkosi kuthiwa ke ikhehla lalo Hall 5 land la lisebenza khona kodwa ngikholwa ukuthi lalo Hall 5 land owaphela wayengeke athi umuntu oholo 5 land athumela u5 land ekhaya ngicabanga ukuthi yayingaphezulu alright ke wawufika lo 5 land ufikela kule zandla zentombi yakwaNkosi le ntombi yakwaNkosi ithathe lo 5 land kwakunendlu laphana uyisi ekhaya labo 5 land ayibabeka lapha phezulu yayibona iphume yona naku laphana kudingakala umuntu ozorida ahambe ayoridela lo yamuntu bamuphela bamupha kona kuyazokhulisa abantwana kuthi wasathi masifika isikhathi sokuthi ikhehla liyabuya ekhaya wafika wakhipha wonke lama 5 land wabeka wathi mfokathwala na okade ukufaka khumbula ukuthi unesikweleti ekufuneka uyosilungisa kwaNkosi akube njalo kwemntakama bengizwisisa ngizama ukubeka ukuthi umuntu wesifazane emekuthuhla kanti uyawakamba emuzi kodwa kuma ngabe esiwula angilithanda igama lesiwula kodwa mangabe bona kancane ayibona kancane sizawuthi futhi ayike into ezoyenza ayikho mfowethu ongayenza hlungapi le ndaba ukuthi uthi uyindoda uyathandana noma unomfazi kutholakala ukuthi umfazi wakho indlela acabanga ngayo imkhandisitha angcono ke sithi ayicabangeli